Gotička arhitektura u Engleskoj. Gotički arhitektonski stil je nastao u 12. veku na teritoriji Srednje Francuske u oblasti Ile-de-France koja se nalazi ovde i u tu oblast inače spada grad Pariz. I sam stil je nastao transformacijom arhitektonskih elemenata po ugledu na romaničku arhitekturu. Najkarakterističniji elementi gotike su bili prelomljeni lukovi, rebrasti svodovi i kontrafori. Sam naziv gotika je nastao u Italiji i njega su pogrešno vezivali sa gotima i zbog toga se ovaj period smatrao mračnim dobom srednjeg veka i mnogi su smatrali da je ovo umetnost bez imala dobrog ukusa. Pre nego što počnem sada se podsjetim nekih osnovnih elementa gotičke arhitekture, kao što su na primjer fijale koje vidimo ovde, to su male konstrukcije koje su se nalazile na spoljašnjim stubovima. Zatim imamo kontrafore, to su spoljašnji podopirači, uz pomoć njih je bilo moguće da se izgrade veoma visoke katedrale. Zatim imamo rebraste svodove koji su bili sačinjeni od dijagonalnih i poprečnih rebara. Zatim imamo prozore sa kamenim čipkama, galeriju i arkade koje vidimo ovde. Arkade su, to jest ti prelomljeni lukovi su inače preuzeti iz islamske arhitekture, a na ovoj strani vidimo slepe arkade koje su bile priljubljene u zid i imali su isključivo dekorativni karakter. Najkarakterističniji elementi gotičke arhitekture jesu kontrafori, prelomljeni lukovi i rebrasti svodovi. Gotička arhitektura u Engleskoj, to je arhitektonski stil koji je obuhvatao period između 12. i 17. veka i u to doba su se najčešće gradile katedrale i crkve. Njene najosnovnije karakteristike jesu zašiljeni lukovi, rebrasti svodovi, vitraži, kontrafori koji se nalaze sa spoljašnje strane i njih je također karakterisala njihova visina i širina. Svodovi gotičke arhitekture, izdvojila sam 3 najčešća primjera svodova. To je četvorodelni svod koji je sačinjen iz 2 dijagonalne rebra, šestodelni svod koga čine 2 dijagonalna rebra i 1 poprečno rebro i lepezarski svod. Gotička arhitektura u Engleskoj, ona je podeljena u 3 perioda. Prvi jeste ranoengleska gotika koja traje od kraja 12. do kraja 13. veka, zatim dekorativna gotika od kraja 13. do kraja 14. veka i perpendikularna gotika od 14. do 17. veka. Ranoengleska gotika. Period ranoengleske gotike je trajao od kraja 12. do kraja 13. veka i njene osnovne karakteristike jeste upotreba dekora, mada se znatno manje upotrebljavalo nego u dekorativnoj i perpendikularnoj gotici. Tada se prvi put grade kamene katedrale i iz desne strane možemo da vidimo unutrašnjost ove već romanička katedrala u Durhamu, ali nju sam izdvojila zato što se tada prvi put upotrebljavaju rebrasti svodovi. I također još jedna važna inovacija, to su bili kontrafori koji su se nalazili sa spoljašnje strane. Jedan od najpoznatijih primjera ranoengleske gotike je katedrala u Salisburiju. Ona je izgrađena 1120. do 1258. godine. Ima četvorodelni svod. Evo možemo ovde da vidimo da su to u stvari 2 dijagonalna rebra. I ovde na ovoj slici vidimo njenu osnovu koja ima prave uglove. Tačnije sastoji se iz osnovnog broda koga presecaju 2 poprečna transepta ili 2 bočna broda i njen glavni brod, ovaj ovde je visina 26 metara. Još neki primjeri ranoengleske gotike jesu Canterburyjska katedrala. Ona se nalazi u okrugu Kent i to je jedna od najstarijih i najpoznatijih hrišćanskih građevina u Engleskoj. Deo je i svetske baštine, a s desne strane je Durhamska katedrala, malo pre smo videli njenu unutrašnjost. Ona se nalazi u Durhamu i to je jedan od najljepših primjera normanske arhitekture, poznata je po tom svom prvom rebrastom svodu. Dekorativna gotika.
To jeste drugi period engleske gotike koji obuhvata period između 13. i 14. veka. Kao što možemo vidjeti s desne strane slici, broj ukrasnih menica se znatno povećava i to je uglavnom posljedica uticaja francuskog stila. Ovaj period su također delili na dva manje perioda, na geometrijski stil, koji je trajao od 1245. do 1250. godine, od 1215. do 1360. godine i tada su se ukrasi sastojali od linija i kružnih lukova i imamo krivolinijski stil koji je trajao od 1290. do 1315. godine i od 1350. do 1360. I tada su korišćene zakrivljene linije. Jedan od poznatijih primjera dekorativne gotike jeste katedrala u Exeteru i nalazi se u jugozapadnoj Engleskoj. Njena građevina, koju vidimo s desne strane, nastala je oko 1400. godine i ona je poznata po svom astronomskom satu i najdužem neprekinutom svodu u Engleskoj. Njen svod je dužina 96 metara. Evo možemo da vidimo kako izgleda taj astronomski sat. To je ovaj svod koje dužine 96 metara i vidimo unutrašnjost njene biblioteke. Drugi primjer dekorativne gotike jeste Lincolnska katedrala. Ona se nalazi u gradu Lincoln i to je bila navodno najviša zgrada na svetu u periodu od 1300. do 1549. godine. Zatim katedrala u Yorku. To je jedna od najvećih katedrala u Evropi i ovdje se nalazi veliki istočni prozor koji je bio dovršen 1408. godine i to je najveći primjer srednjevekovnog vitraža na svijetu. A ovdje vidimo katedralu u Walesu i to je smatram se kao jedna od najlepših katedrala u Engleskoj. Perpendikularna gotika, to je zapravo i posljednji period engleske gotičke arhitekture i on obuhvata period između 14. i 17. vijeka. I njegova glavna karakteristika je sklonost vertikalnim linijama i također ga nazivaju vertikalnim stilom. Na stil je dosta uticala istorijska situacija tog doba, tačnije Crna smrt, koja je za godinu i po dana od juna 1348. do decembra 1349. godine oduzela trećinu stanovništva Engleske i zbog toga su ovi tragični događaji uticali na umetnost i pretvorili su u neku, da kažem, u neki ozbiljniji i mračniji stil. Zgrade su postale mnogo više i za perpendikularnu gotiku je karakteristična veoma velika upotreba vitraža, kao što možda vidimo, oni su zauzimali cijele zidove, u potpunosti su katedrale bile pokrivene vitražima, a imali smo samo vitraže i stubove u unutrašnjosti i dobar primjer zidova vitraža perpendikularnog perioda je kapela King's College u Cambridgeu. Također imamo i razbarene ukrase na stolariji, tačnije izrazbarene grozdove, listove i šarene cvetne dezene na drvenim pločama. Ovo je bio najduži period od svih engleskih gotičkih perioda i nastavio se čak vek nakon što je stil gotovo nestao iz Francuske. To je najduže je trajao. Jedan od poznatijih primjera jeste Winchesterska katedrala. Evo kao što možemo da vidimo koliki su to zapravo vitraži ovdje. Nalazi su Winchestera u Engleskoj i to je jedna od najvećih i najdužih katedrala. Kao što vidimo ovdje njen osnovni brod, on je dužine 170 metara. Još neke katedrale ovog perioda vidimo kapelu Kraljevog koledža, to je kapela King's College u Cambridgeu, gdje vidimo taj najpoznatiji vitraž. I to je jedan od prosto od najboljih primjera kasne gotičke arhitekture. Tu se također nalazi najveći svetski lepezasti svod i on je izgrađen između 1512. i 1515. godine. Zatim vidimo Opati Abad. Ona predstavlja jedan od najpoznatijih primjera gotičke arhitekture jugozapadne Engleske i Gloucesterska katedrala. Njena unutrašnjost je sačinjena od sva tri perioda gotike, zbog toga se smatra karakterističnom.
Znači, zbog toga se smatra posebnom.